awuncengwa awunaki umthandazo ezulwini kuwe wedwa imphefumulo yakho awukhethi ibala lomuntu awuphikisana wena ufanele kukulwe ifane
enkulu inhlonipho lokuzithoba uphama makubeka uhlaba ngcwele. Ngibingelela yami kaNkulunkulu ngisabatha lokuqala kuJuly. Yacela uNkulunkulu noma ngabe bekungafanele mhlawumbe ukuba ngiguqe kanje, kodwa njengoba sengize ngaguqa kusale sekungifanele ayibonge inkosi. Umuntu kaManazaretha ayingcwele uma eguqe kanje kanti bengakufanele, ngoba kukhona nakho ukuthi uguqe kanti akukufanele. Kukhona ukuguqa kanje kanti uguqa ngenkani, futhi uguqa ngoba uthanda. Uyenze lento yokuguqa kanje ngoba ubuthandile, mhlambe futhi ubufisile. uNkulunkulu kawuzwa bonke abantu Nazaretha. Kufana noma usendlini uthandaza ukuthi uNkulunkulu afonqoze isitha sakho, uyakwenzela lo musa, kodwa icala lokufa kwaso libhalwa kuwe. Kukhona inhliziyo ekifise into noma ngabe imbi kangakanani bese uNkulunkulu eyibona. Ithi incwadi efundiwe lapha, mina Jehova ngipha lowo nalowo njengokufisa kwenhliziyo yakhe. Mhlawumbe bengifisile ukuguqa kanje, wasayibona uNkulunkulu inhliziyo yami ukuthi lo mntwana uyafisa ukuguqa namhlanje, noma ngabe uhlelo lwasezulwini bengilwenzile izolo ukuthi inkonzo izophathwa usibanibani, kodwa ngoba lo uyathanda ukuguqa, mangenzeka ngingamguqisi namhlanje uzohluphuka ngeke abuye ngeSabatha. Yebo khona ngizikhiphile ingelosi izolo, sagcwala umhlaba wonke, ngayabi inkonzo yayisiyalotshwa ezulwini ukuthi inkonzo yakusasa izophathwa usibanibani ethempelini elithile, kodwa ngiyashintsha ngoba ngiuNkulunkulu wey'nhliziyo zabantu bonke. Lona uyathanda ukuguqa, awuthi ngilushintshe uhlelo lwezulu ngenza uhlelo lokuthi ngimlahle ngoba uyathanda ukuguqa. Futhi lona kafanele ukuguqa ngoba izolo ubethuka intamba ngolimi lwakhe, kodwa mangifunda inhliziyo yakhe uyakuthanda ukuguqa. Uma ngahle ngaguqi namhlanje izobonakala inhliziyo yakhe, abonta ngiyena uNkulunkulu, awuthi ngimnika guqe. Bese ngiguqa kanje. Into yokuqala mawuguqayo ube ufisa kungasuka uNkulunkulu uthi uqala inkonzo ubudovadova abantu. Futhi mawuba ufisile ukuguqa kungalona uhlelo lukaNkulunkulu olusuka ngaphakathi egumbini lokuthi uzoguqa, ngoba inhloso yokuguqa ngomuntu Nazaretha angisho ukuthi uNkulunkulu ufuna ubambe inhliziyo zalaba abantu abasethempelini, ngoba khona abantu abasuka kude abazela indaba yomuntu, bazela izwi likaShembe ukuthi baphikile. Kodwa umuntu uma eguqa ethanda uvela abona umuntu angamfunda lapha eceleni kwakhe ukuthi akawufakele umkhele, bese ethi kuleli bandla njalo weManazaretha angene umkhele ungathwele. Umuntu uma eguqa ngoba kuthanda yena, ubona umuntu ogqoke ibhuluku elisikhoshi athi kuleli bandla kufakwe ibhuluku elimnyama, hayi ubethanda kade wakhulelwa, ufisa ukuthi ngabe lento manje uyayidiliva, manje uthola ithuba lokuthi ayidilive kahle, uyidiliva ngesikhathi esirong, ngoba namhlanje umkhosi wentethelelo wokugezwa kwabantu, abasazukugezwa abantu bazomuka ngeke babuye ngeSabatha. Hayi ukuthi kodwa njengoba beguqile izwi likaShembe. Abantwana
uNkulunkulu oh bayathandana inabantwana bakaNkulunkulu oh bayathandana ngabangeke bahlukane futhi bangeke baxabane oh bangeke bahlukane oh futhi bangeke baxabane ngithi ngixwayisa mina maNazaretha ngixwayisa mina ukuthi yonke into kulokhu kuhamba eyayihlala enhlizweni yakho ithande uyayanika uNkulunkulu ukuze uzolahlwa kahle ngento oyithandayo ithenya insizwa ngolunye usuku ngoba ufuna ngikhuluma indaba kaShembe mhlawumbe okufikayo nje kuyifikele khona kolungakuhleli ngingakuhleli kodwa ukuthi ngize ngilithole ithuba namhlanje ngamthola ubani ngoba uma uhlelile kuyezwakala ukuthi lo muntu uhlelile sizwe ngencwadi akayifunde eqala uguqa kanti uNkulunkulu yini abayibeka kulo muntu ngenkathi eguqa ngomuntu ma eguqa khona intambo esuka kuJehova iqhume kuyena leyo ntambo yona ephethe izwi likaShembe kanti wena yakhe intambo ibiphethe inzondo na ithenya insizwa ngathola insizwa kumama wasekhaza ezaningi Shembe uNkulunkulu maNazaretha yena ndaba esizoyibabaza lento uShembe uvele ezulwini mhlambe yokwalana sobuye sibone kodwa ufuna sibabaze kaNkulunkulu ukuthi impela yena uNkulunkulu futhi akusho ukuthi mawufelwa kakhulu ngabantu akuyena uNkulunkulu uShembe unesu ithi ngangithola insizwa le ndoda ingixoxela ithi kwaze zaba inqwabe insizwa ngiyithola uthi ngase ngikhathazeka ukuthi kodwa njengoba ngithola insizwa zodwa ngizokwenza kanjani ithi ngase ngikhumbula ukuthi konje umama yiNazaretha umama uNkulunkulu umama unoShembe ithi ngase ngiphathisa umnikelo wami kumama ngelinye ilanga ngathi mama ngicela ungisize unginikelele enkosini yasekuphakameni ukuba ingiphe noma ngabe intombi noma ngabe singabayodwa ukuze inkosi kuphelele ukuthi nami ngithola abantwana uyazi uShembe inkinga maNazaretha uShembe yakwazi ukushintsha kwandlwane kube umuzi uShembe yakwazi ukuthatha umuzi odatshulwa phakathi ngoba ungabiyiwe ukrayo abanye bephume ngezansi bayoshona enhla abanye bephume eceleni beyophuma ngale awushintsha uShembe kube umuzi ongakhonjwa ngemilo esihlanu kodwa ukhonjwa njengeminye imizi futhi uShembe uyakwazi ukushintsha umuntu amshintshe ebizwa ngesidakwa sendawo into eyazwa ukuthi ayinamsebenzi ishayela icaphaza imizi yabantu ayishintsha uShembe ayithintithe ayigeza ayigcobe ngamafutha akhomusa iphili ibe insizwa ahlonishwe endaweni yangakubo lalela uShembe uyakwazi ukuthatha isidomo somuntu into okuthiwa yazilutho ayithuntuthe ibathazwe kuthiwa usibanibani kwawisidomo amshintsha uShembe amgeze amenze abe nomqondo phelele abuye ahlale phansi akhonza uNkulunkulu bese bayintshumayelo ezweni lakubo bethi abantu impela loShembe uNkulunkulu sabona ukushintsha usibanibani itho esengiphathela umama lomnikelo lapha ekhaya njalo ngeshumi nje leli shumi leli
elingasathengi utho kulezi insuku uyayithola zonke izinto oyifunayo. Wayesenikela umame, wayesebuye ethi mntanami nginikelile, ithi ngathi ngilele ebusuku lensizwa, ithi ngabona into phezulu emkhathini ewuplastiki opinki, uthi kwasekukhuluma izwi, lathi lelizwi sibanibani buka phezulu, ithi ngase ngiyabuka phezulu lensizwa, ithi ngase ngiyibona lento epinki kaplastiki, laselelizwi ehena wena bewuthuma umama wakho ukuba zonikela kimi, bukela nansi ingane yakhe entombazane iyolele ngaphezulu ngoplastiki, ithi lensizwa ngase ngibukela lento ngoplastiki phezulu opinki, ngase ngiyithatha, ithi wase kuhamba insuku kwase kwenzeka njalo, ase ngiyithontomba abo uNkulunkulu. Amen. Shamba uNkulunkulu. Yakhumbula ithenya insizwa kwaNtsele, ithi ngakulezi yansuku Sibiya kudala, ithi bayazi bakhonazi impunga phambi kwami, ziyazi ukuthi amafoni into ayizolo. Kwakubhalwa incwadi ihambe emakhaya kuyophinde kuphendulwe, leyo mpendulo uyayibuyela ngesikhathi sayo. Hayi manje zonke izinto manje technology ibeke zashesha. Uthi uNtsele engixoxela naye ngoba indaba kaShembe iyaphilisa maNazaretha. Mhlawumbe kungenzeka kuba kugcwele amakamela enzondo enhlizweni yami ingoba indaba kaShembe angaze ngiyiphendlela amakamela. Uthi uNtsele kulezi yansuku kusabhalwa incwadi ithunyelwa umuntu owehlayo oyedwa noma iposwe incwadi, uthi ngakhuphuka phakathi komuzi wakithi kwaNtsele, uthi usizi loludla umunyu, uthi awukho umuzi ngakithi ohlupheka njengomuzi waseMantsele ekhaya. Na uyawubona wakini manje, nami futhi ngiyawubona wakithi. Shamba uNkulunkulu maNazaretha. Yabona namhlanje sikulelo wathemba akho ngasiguqula, sihleli impela futhi simbelwe. Uthi uNtsele kwathi mangifika lapha eGoli, uthi ngase ngizama ukufuna amatoho, uthi kwaze kwahlangana, uthi ngazama awahlangana lutho, uthi kwaze kwaphela iminyaka ngingawuthola umsebenzi, kwafika ngolunye usuku ukuthi ngihambe ngekhaya ngiyabona ukuthi ngabe basaphila na kuloya muzi engawushiya nosizi, ngithi ngizozama amatoho kodwa izinto ingalungi khona bazonikela namhlanje bazophuma bephethe umsebenzi. Ayibonge Nkosi, abangena bejaphile bayaphuma bejabula, olalela izizwe lonke wozani nisindiswe. Abazofuna abantwana namhlanje bazophuma bebaphetha. Ayibonge Nkosi, ngoba izwi likaShembe liweni phansi. Uthi ngase ngithola ngamaseke ukuthi ngifike ekhaya empangeni, uthi ngase ngempela ngigibela ubhekezwe nakithi, uthi ngathi mangifike edolobheni empangeni, uthi ngafica imvula lini imvula ongayazi lokhu wazalwa, uthi ngathi mangihamba ngibheke emzini wakithi, uthi izindlu ekhaya zazimbili, uthi kwakuyisiflathi esahlala mina kurondo owungacacile owawubhoboke phezulu owawulala umani odadewethu bese baphela komuzi. Usizi nalo lumilo lodwa endlo ozini zodwa nabo
wathi ngiyofika ekhaya uthi ngafika lesi siflathi eyangisishile sikhona ekhaya uthi ngasifika sibheke ezantsi imvula kusho ukuthi imvula yayikade yaqala ukuna sabheke ezantsi isiflathi salala phansi uthi kwaphoqa ukuthi ngiyobheka kule isasele indlu ukuthi ngabe kunjani khona. Hey Manazaretha, kuhlupha nje khona ukuthi umuntu uma eguqe kanje uyabona izono kubantu abanye eziningi. Lapha sizoyicela umusa kushema. Amen. Mina inkinga enginayo ukuthi kuzofunda incwadi kusasa. Naba nje onobhala abalithi ukuthi ngihlale phansi befunda incwadi. Bazobe befunda eqondene nami. Thiwa uSibiya akasekho emhlabeni. Ushone ngolwesithathu ekseni emsebenzini. Athi amanye awunkosi yami. Lo awunkosi yami awusizi lutho mawusibiye nenhliziyo embi. Lo shame Joshua Manazaretha thiwa ushame Nkosi yami uSibiya wenkosi awusizi lutho mangabe nginenhliziyo embi. Mangcwatshwa umuntu eseshonile mhlawumbe bayofika basekhweni lami bephethe ingubo ka700 ekhulume kuSibali sizongcoba uSibali sicela ngagodo endleleni siphethena edlula zonke ingubo engaka ingubo mayibe silethe nansi ingubo angagodola inkosi yami endleleni nali lecansi kodwa uyabona mangabe nginenzondo nenhliziyo embi le ngubo yasekhweni lami ayingisizi ngalutho ngoba ngiyoqhamukela kuyingudlangudlane yagodla into abazomkhambathi inkuze ehlabe ezinye ematshobeni imili indlondo ilinde emini ithona umntana emhlabeni bewungenawo umusa wena bewunonya lalela khona insizwa eyafika yaguqa enkosini yamakhosi yanikela ngomnikelo wayo njengoba ngikhuluma ukuthi zonke izinto lapha ekhaya ikhona zikhona ngempela ngidlali Manazaretha angidlala ngiteli angijoki yanikela lensizwa ithi inkosi yamakhosi ngicela ungisize Nkosi ngiyahlupheka Nkosi ngicela ukuthi ushintshe impilo yami uNkulunkulu oyingcwele nami ngifike nabo bonke abantu yayisibusiswa lensizwa ngemali yathi masiyithola imali sayizinkindlane yayisiyalobola intombi enhle yayisithenga imoto enkulu yayisiyaganwa yayisiyaqala yaphepenyeka umuntu masenemali uyaphepenyeka wazi ukuthi ifana athi kwabanye abantu awubheke njengobani kodwa beshizila ndawonye nawe silala sidla amakhandlela mawusuphumelela wena usuzibona manje sewulapha phezulu usuthi awubuko ngobani hayi kusikhako kubani kodwa bakithi kwabanjani okubani kodwa besihlupheka nawe yayisihambele phezulu lensizwa ngemonto yayo enkulu nomkayo omuhle kwathi ngolinye usuku lidliva izulu lalina kabuhlungu ibehamba ku-freeway edriver lo wesilisa ihleli imanzi ngapha eceleni beshaya umnyuzi angazi kwakuwuhlobo nommusic kukulayithwa ihitha lapha emontweni evulwe kahle yakuleveli engashisi ngokuphapha kamnandi bayahamba ithandani kodwa laba bantu babuya uNkulunkulu Manazaretha khona abantu ababusisiwe lapha endlini ababusiselwe ukuthi ngoba bengcwele babusiselwe ukuthi uNkulunkulu lezibu sakayibeke kubo babakaliwe laba bantu bakaliwe bakalela ukuthi bayakwazi yini ukubona ukuthi uNkulunkulu ushembe lezibusiso fanele bahlephulela abanye abangakabusiswa angapensela abangakabusiswa kodwa ahlephule ababusisa abangakabusiswa kayibonga Nkosi manje wena njoba upampanyeka nje upensa uswaze wakholosha wathi ngokubusiswa kubekwe kuwe
awusabi impela njengoba kuzophuma inkonzo nje ukuthi lapha ngaphandle udludle okusalayo ukuthela edustbin kodwa ubusisela ukuthi abangakabi nawo amandla babuswe nguwe ngoba uNkulunkulu uyakwethemba. Awu ngeke ngutholo, amen. Amani no drink no juice mawungahlupha emini nje emva kwenkonzo uhambe nje uthatha ihoki usukele lapha wenyuke ukuthi uzofica iqethe sezitiye ziyashisa wenyuke ukuthi kuneyiqethe namakheke nocheke kuzindibane phansi kunomuntu omumlomo ubuyele endlini akazikudla lutho awunawo umusa wokuthi ubungathi mfowethu asidle kukhona abanesitele simbi maNazaretha athenga u2 liter awuphuze ngomlomo awuthi gugugugu uthi udrinki uguguzele uphuze athi ngoba uyancishana yothenga qeda athi intanze mfowethu ungashaya akuhlekwe esontweni maNazaretha khuluma ngesonto nomuntu ombethwe isono sokuncishana ancishana likhonto kuphindwe athi ngimjudana ngimthume bashashu wabuya badlala ingoma emnandi la abantu bahamba iwayipha lokhu lithi nje lisusa imvula bayazi abanemoto ete ngikhuluma ngayo yithi isodwa nje oJohn Walker esingayazi maNazaretha inwele kwase hike ikhehla eligqoke okuyijazi okunganakekile laseliyahayika lalikhehla labhayisa lase lashona phansi lavayisa lase lashona phansi balibuka ukuthi abukamama lezithandani kuheleza umoya wothanda endlini lwabo bobabili balukaNkulunkulu alusekho yayisibuza lensizwa ibuza kumathandana wayo yathi mama konje lo muntu jowemisa imonto lina kangaka ebukeke emanzi sithandwa sami ngimmele konje mntana omuntu njoba lo muntu efaka ijazi elina kangaka izulu sihlele kahle kangaka kule monto ethu ebizayo akasakhumbula ukuthi wayiphiwa uNkulunkulu usegcina uthi ebizayo emntakwethu simthatheni yayisibumba elentokazi nayifuna ukuphendula hayi yayisithi baba mthathe baba mthathe baba ngathi ngiyayibona ukuthi mthathe baba yini wena mawufuna ukusiza umuntu fanele approve umama yena akasidingi lesi sibusiso lo mama ngoba mawenzela umuntu into enhle khona abantu abathi mabekubusisa manje akubusisethu ube rich manje ukubusisela izwe lizayo nawe ongalazi ngiyalithanda kokulizwa lelo lizwe elizayo awakubusiseli lelizwe wena licabangayo uthi lo muntu njengoba ngithi inkosi imbusise sengathi ngambona ushembe mzwane efaka ngoba ngiyibona inhliziyo yakhe inhle mhlawumbe omunye kubusela iy'ngane zakho njengoba ngibhuqeka nje mhlawumbe ingane yami ngeke ize uthole lo musa uNkulunkulu iyobe ihlele emathaveni athi lo muntu angangibusisa uNkulunkulu adonsele yangane izokhonzela mina ngoba mina kusasa ziyayiyeka angithi izolo bekuguqo baba bethu kanje bedlula kuqethi namhlanje yahamba ikhasethi kusasa kuzobe kuthiwa ubaba
bethi le ngane kabathiwe kaSibiya beyithola ingane imadweshe bayidweba ngomese igaxa iskipha lapha ihamba iyahlabelela iphethe ubhiya ngesandla bese bethi umfundisi amzala umfundisi. Kanti umuntu mayekubusisa ingane yakho isibusa ngathi khona ibusa engahlali kubazala izizwa zingane. Njengesiqalekiso kuneziqalekiso ezithi mazehliso yokubazali kube ziqaliso zezingane. Yini masekuzibuso kube zibuso zabazali kuphela. Yes, approve lento ka. Athi ngithathe baba, yes iyaphika lento enkulu yamanqe. Ngaphambi kokusenhlala phansi bamshumayeli. Ngaphambi kokuba ikhehla ligibele liphotha izandla lithi mntanami cela ungisize kulomhlangano esiphuthuma kuwo njengamanje. Umthetho wethu njoba sihamba nje siya kulomhlangano sihlanu siba u5. Kwamntanami uzothi mawuqhubeka nje uyaphambidlana kunabanye abawu4 abasinde ngaphambili lensizwe esibukumedeni. Wathi mama we baba ayekuba umshiyile. Cha mntanami ngiyacela noma ngabe isigcwele sizocuphisana sizonela usithathe nje ngoba sesishawe isikhathi siye emhlanganweni umthetho wethu kodwa sesishawe isikhathi siba u5 njengoba uzothatha mina sothi masihamba bese uthola abanye abawu4 yasifaka u1 insizwe. Besiyahamba lasali ikhehla lisathi liyakhuluma liphotha izandla yahamba. Angifuni ukusho igama lemonto mhlambe kuzoqondana neyakini. Ngoba ulezi imonto eyidurayo Lexus no Porsche. Into ethi ongayizwa mayiduma ethule nje mawuphakathi hase office. Lasali ikhehla liphotha izandla lenze nje yahambi ishama hazard yo show. Zahamba ikhathi, zahamba insuku, zahamba inyanga, yahamba iminyaka. Lombhemu waqala kancane emabhizinisini kwakhona eselivaliwe. Kwaba ukuthi esejimisini selivaliwe. Ama-customer wasangena. Kwathiwa lingaphela imbropark selidliwe. I-building siyakolota indawo sebeyithathile abanikazi bayo seliwile. Kwathiwe esantini nelakhona futhi abelungu sebedlile irent yakhona bingisangeni kahle. Waqala lo mbhemu manje wacabanga ukuthengisa le monto enkulu. Angazi kahle bo baba. Khona lento ngathi imali mayingalungi kahle emaphaketheni kubonakala ngathi uyisehluleki. Hayi imali nesikhathi sayo. Kokunye ibancane, kokunye ibenkulu, kokunye ibephakame nendawo. Ayihlali igcwele nje emakhukhwini. Sengathi ngiyaqondakala lokho. Athi umuntu mayephela umsebenzi bese kuba ngathi uyisehluleki. Hayi bonkosi. Uyabuye ekhala ndoda manje isibuya etafuleni ibibeka 100,000 isivele ibeka 1,000 amabhizinisi asewile. Wahamba isikhathi kwangabe wangasho 1,000 gcina sekubona 50 rand kwaze kwaphela yonke into. Wayeseyakhumbula ukuthi umthetho wami zonke lezi zinto ukuyithola kwami ngangiye kushembe ngayicela kuye ngangayitholanga ukuthwala ngoba abanye badabu lapha. Wayesebuyela khona enkosini yamakhosi esehamba kancane ethi ngiyeza nkosi mina ngedwa
ngiyahlala phambi kwehlelo sobukhosi Nkosi yamakhosi emhlabeni bangibusisile Jehova ingcwele ngayo yonke into enhle Nkosi bengithi mangivula ifriji ibe ngekho into Nkosi ebeyingekho phakathi uNkulunkulu oyingcwele usofe bengihlala kuwo Nkosi bengihlala kuneda city naye ivulekela Nkosi uNkulunkulu oyingcwele bekuthi mangabe ngiphuma ngiya emall Nkosi ngikhetha imonto ebalane ngithanda ukuhamba ngayo noma abisilahla kodwa Nkosi yamakhosi konke lokho kushabalele bengithi mangivula iwardrobe nginendlela ebalekile ngibheka amasudu engizowafaka konkosi ebenginawo bengifaka isudu ebizayo bengize ngidide Nkosi kodwa namhlanje konke kunyambalele ethi Nkosi mntana usho kahle zonke izinto wawuyiphiwe yini uyakhumbula kwelinye usuku lalini izulu kwathi ngihayikha emgwaqeni omkhulu gama lawo ukuthi lo mgwaqo ngenkathi lini izulu ngakuchazela mntanami ngathi ngiphuthume emhlanganweni ngangemzini omothile ngiyofaka umhlangano kodwa ngangukala ukuthi uthando lokukholwa impela ngabe unalo na kodwa ngakufumana ukuthi awunalo uthando uyalikhumbula ikhehla mntanami elalifaka ijazi elidabukileyo elahayikha wathi wena mangikhubikela ukuthi siba u5 wathi wena kekulayisha abantu abawu5 bazongcolisa imonto yakho amasithe emonto ngamajazi namanzi ngalelo langa washiya isibusiso ngoba washiya mnuko konzo kaJuly indoda yasezulwini ngaze ngakwenzela ngithi ngikwenzela umzekeliso ngangithi uzokukhumbula ukuthi thina ezulwini sihlanu ithi ngaze ngathi kukhona amakhehla amane ithi ngangishuba umqalo wendlela ngisho inkosi ilanga ithi ngangishinya ngezulu ngishuba buthola amakhosazana ithi kodwa awuhlule wehluleka ukufunda incwadi yasezulwini awuzange uthayime wangishiya kunjalo ngiyawembatha ezinjani sekuphela isikhathi nawahambe awamela kimi afunyenwa kuziphi izindawo lawa makha athandwa nguye kungenzeka mntakaNkulunkulu sinawo lapha endlini nawe usazokwehlelwa yifa lokuthi uNkulunkulu akukhumbule afike kwakho kodwa ngeke afike uNkulunkulu efaka umjiva nesigqoko esimnyama nesicathulo esidark brown uyofika ngomuntu wakho ngeke udava esimele ngeumbrella esikhoshi ngeke uyongena kumuntu wena umbone sinaphu kanti uNkulunkulu ungene phakathi kuye uzokuhlola ukuthi nembala na ngabe unaso isibindi akufika ulula Matthew 5:43 incwadi engizohlala ngayo phansi ngoba khona phakathi kwethu abalindele ingadlangadla yomuntu omkhulu ngeke futhi maNazaretha kwakho njengoba uwazi nje kwakho ngeke kufike umuntu ongcono eze kwakho ngeke anganaye uyibone ngcono kule kwakho kodwa uNkulunkulu lento uyenze ngamabomu ngoba siyakalwa ukuthi ngempela siyakholwa na kuvela kuze umuntu oyinikwe ikhwapha angene athi ucela ukudlula phile futhi womile uthatha isitsha esihlala phandle esigibika lapha sigxotshwe zimbuzi sigxotshwe zinkomo uthathe sona uthi yaka amanzi umnikeze kanti unika uNkulunkulu ngesitsha singageziwe uzokhala Ngizwile kwathiwa uphela mpopho
Nizwile kwathiwa othando wakhelene naye. Awuphinde ndonga akangizwa. Nizwile kwathiwa Manazara Sandanezwe kwathiwa othando wakhelene naye. uthanda umuntu oseceleni kwakho kungenzeka khona umuntu ohlala duze kwakhe kaze mdingelelane anikhulumisani futhi isitha sakho kokuthi incwadi yeBhayibheli uthanda umuntu owakhelene naye Uzonde isitha sakho. bese uzonda isitha. Kepha nithi kini Kodwa mina ngoba ngiuNkulunkulu wakho ngiuNkulunkulu wenu ngithi kini thandani izitha zenu. osithanda isitha sakho ayikwe Ibabusisa abanthukayo. khona abantu njengoba siney'nwele akathi lebhari yakwashambe avibhayiza lowo muntu lowo ngoba umzonda womthanda Ibaphathe kahle abanizondayo. wabaphatha kahle abantu ozwe kuthiwa bakuhleba kunomuntu ozonda umuntu kanti nawe uzwile ukuthi uyamzonda amzonde bazondana impilo yakhe yonke. Nibanxusele abanhlebayo Sibathandazise laba zinhle nabanhluphayo. nalaba zinhlebi njengoba nje funda umkhwanazi mhlawumbe khona mbasho umkhwanazi bakithi ungenwe yini uhlula ngisho khona bahleba ngisho ngamehlo maNazaretha alethela phambili khona bahleba nangamehlo ayikhuluma ikati inhlebo ngamehlo awuboni wena uthi uhlali nabantu bayakuhleba uhleba ngamehlo uhleba nge-sign language uphinde uphele inhlebo uthi uyaxoxa babhizi ngawe bakhombana ngamehlo. Qhubeka futhi. Ukuba nibe abantwana bakayihlo sezulwini. Senzela ukuba ngabantwana bonyazi lwezulu ngoba masibacela inhlanhla Nkosi khumbula abantu abahlebayo kunomuntu ohleba umuntu okhubazekile azakhotha kusasa usazoba nengane. Yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi nabahle. Nanku umpophuza ndongamani ngale ncwadi soyiqala phansi futhi sengizofunda wona kuphela mshumayeli wenkosi ngihlale phansi awuqale phansi nto. Nizwile kwathiwa Siyezwa maNazaretha ukuthi wathi uNkulunkulu othando wakhelene naye. othando wakhelene naye Uzonde isitha sakho. othando wakhelene kweminye imizi angikhenelwano kweminye imizi akucelolana ngisho usawoti yabona kunemizi engathi noma kuqhuma isigubhu sikagesi ufuphela umndeni ngeke ngiyobhula khona ngoba umakhelwane azwani naye. Kukhona umuzi ongathi noma kunomcimbi ngingakwazi ukuthenga i6 pack kadrink ngiyothi makhelwane ngiyakuphekisa ngoba kusasa kuzobe kuyimona umcimbi nawe uyongikhumbula ntombi ngeke ngoba sikhulumisana. Kukhona umuntu ongagula lapha endlini azabe nephunga akekho ombonayo akho nongashaya ikhwela ukuthi usibanibani uyagula ngoba uye wezwa kuhleba ingane sikuthewa lapha kuyathathwa la ekhaya naye wangabe sabuza hawu makhi ngizwa nansi ingane ithi wangabuza khuluma ngenkolo maNazaretha khulumile ngemsebenzi kaShembe ikhona futhi eminye hayi uthi phelile khuluma ngenkolo manje. Kepha nithi kini Kepha-ke uthi uNkulunkulu kithi sonke lapha endlini thandani izitha zenu. ayithandani izitha zethu. Ibabusisa abanthukayo. Uma umuntu ekuthuka ethi uyipangapanga uyibhari uthi mfowethu ushambekele la ngizokukhumbula nawe ubone ukuthi amaNazaretha akuzona impathe. Ibaphathe kahle abanizondayo. Bese siphatha kahle abantu abazonda angazi-ke mkhwanazi ukuthi kwenzeka kanjani ngoba kulezi insuku umuntu mangitshelwa nje nguwe ukuthi uthe nangu Nsibande wathi Nsibande uthe uNsibande Sibiya eyomnyama kakhulu yabo mina ngiyazazi ukuthi ngimnyama ngoba mase ngizokuthuka uNsibande ubethi ngimnyama kuba ngokunye
ngathi ngiphofu. Yabona nje ushinto engiyazi nami ngihlale ngiyibuka njalo sibuka nje ayikhona ngiyikhopha. Kodwa mase kusho nango Sibiya kumkhona akusezwakali kahle. Bengichaphaza usibani. Uthi ngimnyama. Engathi ngazabuza lo ukuthi kanti wena umpofu. Funda. Ibanxusele abanhlebayo. Nathi tengikhala ngayo yokuhleba neyengikhohlwe ethunene lapha. Kwangena unene kwakumshumeli wayegukela lapha umshumeli wangapha eDumbe uthi wathi mayekwenzayo uthi wahamba wayesogweni sabantu abahlebayo uthi wathi mayefika kwesisoko uthi wafika ulimi selungaka intaba uthi libikizela lwenze njena yathi inkosi amaNazaretha ubonani mntanami uthi wathi ngibona ulimi uthi lungane likhulu ulimi abantu abahlebe emhlabeni isoko sabulisi kubeka nomkhosipho kubeka nomkhosi ngoba nabantu abakhulu abangomamgo mamgo nabanhluphayo kubani babantwana bayihlo sezi ngoba sincenge kubanga abantwana bakashaya yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi nabahle yena oletha ukukhanya phezu kwabahle nababi unisa imvula phezu kwabalungileyo nabangalungile lalela unisa imvula isinethe sonke uthi ubaba omunye wasemambatheni ngoba kokufika inkosi lapha emoyeni ukunomzala bakhe abazinya ngengibasho ukuthi abakwabani uthi kwathi asefikile uNkulunkulu wethu omuhle unyazi lwezulu uthi uba umbatha saxoxa umzala bakhe labazinya uthi bake baqoqana endlini bonke bathi wemadoda njoba singokhokho uvula balapha thina sizohamba siyoguqa lo muntu okuthi ufikile baze bavumelana bathi haya siyeni sofike simbone wathi omunye nami ngisayogaba endlini wathi omunye nami ngisayogaba endlini wathi omunye nami ngisayogaba endlini base bethwiza abathwizela unyazi lwezulu yabona hey yathatha iphuma lezi insizwa nakho laba behostel khona ubaba sesilandelana siyakwe bathi mabefika kuya kekho watshena umuntu uNkulunkulu wasiguqeni bafuna phansi ngamadolo base begaqa kuNkulunkulu ayibonkosi amen waphela wonke umthwizo kubeka uma nithanda abanthandayo kodwa masithanda abantu abasithandayo uManazaretha inambuzo olubuni na Nkosi kusisi amen Thixo Nkosi eyamakhosi Siphe Nkosi ayibusise nekuswile Ngwa awunaki